апрель күлкү күнүнө карата Коодулдар концерт коюп, күйөрмандарын кайрадан спорт ордосуна чогултту. Бул кечеде Коодулдар коомдогу болуп жаткан ар кандай саясий, чуулгандуу окуяларга таш ыргытып, ачык тамашалары менен элдин боорун эзди. Ар бир айдын 6 сааттуу концерттин жүрүшүнөн тартылып алынган кызыктуу тамашаларга назарыңыздарды бурабыз. Салам алейкум. Алейкум. Кандайсыз? Ар кандай бирдей. Өтүмеле шайдот. Гүлүп жайнап жүрсеңиз го эмне болду сизге? Төлө калыпсыз. Демеле укмуштагы багып аткансып демеле билмексен болуп сурап койгонуң анчаман ушундай. Кайсарына шайдот болуп кетейин. Каяктан келатасыз? Поштодон. Поштодон. Пенсияга баргам. Пенсия алдыңыз мана? Атам башынан аламды. Міне бербептир. Пенсия жок деди. Пошточу өз оозу менен айтты. Мындан кийин убада болуп келбегиле пенсия болбойт. Пенсиянын баарын алып алып качып кеткен деди. Кара башыны жуут, кара башыны. Ошонун баарын кантип алып кетти дейм да. Неге жүктөдү экен, Арабага батпайт эле. Кантип чоң, каяктан кантип алып кетти, не кылып кетти? Аксакал, бери карасаңыз, ошо пенсияны ким алып кетти? Баки. Пошточа, тамашалаганда да мындай кичине. Эли менен болуш керек, тамашалайт. Сага Баки тамаша болуп калды, Пенсиянын баарын алып алып качып кеткен, мындай пенсия болбойт деп пошточу өз оозу менен айтты. Мына тамаша, сага тамаша бу. Эмне гана кылып аткан жок Баки, Эмне кылды? Эмне кылып атат? Билбейсиң. Өткөндө кычыраган кыштын күнүндө, шилденин күнүндө, январь айында, май айындагыдай жамгыр жаадырды го. Кара башыны. Кара башыны. Аксакал ким? Баки. Кайрылы Бакиев дейт. Анан ким ана? Бакиев ошо шилденин убагында жамгыр жаадыр ийгидейт. Алла Таала менен сүйлөшүп коюптур. Акчасы бар да, любой менен сүйлөшөт. Азыр андан башка эч кимде акча жок. Мындай уксаң, мындай түшүнсөң, мындай. Мына Бакиев деген Алла Таала менен сүйлөшүп, Алла Таалага Бакиев акча берип ийгидей, Алла Таала же сот болбосо, же прокурор болбосо, ойлонсо мындай. Ошо сотко да, прокурорго да, керек болсо депутаттарга да ким акча берип атат? Билбейм. Ким? Баки. Кайрылы Бакиев. Болбосо өзүң ойлончу, өткөндө күндөрдө депутаттардын баары эле бечаралар каршы болуп атпадыбы? Каршы болуп аткан. Антип анан элүү болуп калды. Ошол берди да. Ким? Баки. Анда башка азыр эч кимде акча жок азыр. Биздикилер бечаралар кәле. Биздикилерде акча болсо, светти кымбаттатуу боюнча, жол кирени көтөрүү боюнча маселе козголот беле. Бүгүнкү күндө биздеки болсо Бакиев кылып атат, Бакиев жасап атат, Бакиев деген атат, Бакиев кылган атат дегенде уялыш керек, токтотуш керек. Уят. Кылгандан албай албаса айтканда мен уялам. Өткөндө эмне болду өткөндө? Өткөндө Ош шаарынын мен шайлоосун көрдүңбү? Көрдүм. Эмне болду? Эч нерсе болгон жок. Мына өтөт, мына өтөт деп аткан бала өтпөй калды го. Ошого каршы добуш бере турган депутаттардын баарына, мына чакаларына, баарына капкара көйнөк кийгизип, анан мына уларына камера чыгып коюптур да. Кара башыны жуу. Ит экен. Ким? Баки. Албетте сиздер шаңдыра колчаңыздар менен 5 тапан Коодулдар театрын тосуңуздар. 5 тапан. Коррупциянын эң жогорку булагы ушу жогорку окуу жетет эле. Мен деле корком, телевизордон кайра карай айтып атат, эгер кимде ким коррупцияга малынган болсо, колун балта менен кесебиз деп. Мен деле майып болушту калбайм экен. Атайым момундай китеп чыгардым. Студенттерге таң каласың, жайы кышы бир да студент көрбөйсүң, зачет башталган эле жык жыйылып калат. Киргиле.
Atın kim? Narın. Bayağı narından жазған sağlam qattı. Anacan demeyiz. Kıngıldağandan bolsa alacaksın sırası. Ağay, Липоин adayarım ağay. Ağay, tık çıktık o Липоинчи просто ağay tenge düşüp ketті tenge ağay. Ya düşmekçi şıpırılıp kalsın. Başlayıver. Başlayayım mı? Başla. Dayarmın. Blok ağay ben Kırgız edebiyatından dayardan geldim ağay. Kırgız edebiyatından dayardan geldim ağay. Başlayayım ağay. Kırgız edebiyatından başlayayım ağay ya. Ağay. Kırgız edebiyatından dayardan oldum ağay. Ağay. Hacı kaç sabahtan eksen verelim bilmeysin herhalde. Kırgız edebiyatından dayardan geldim ağay. Aytayım değerden. Ayt öğreneyim mi? Ayt. Kimde aytayım? Kimdi bilesin adayatta? Özü kim var? Düğünün düngür ötken bir kalem giren ağız var mı? Kim? Çıngız Aytmatov. Çıngiz Aytmatov'da aytayım ağay. Bir çıkarmasını aytıp verirsin. Çıngiz Aytmatov'un bir çağırmasını aytып bereyин ağayan da. Düşön. Ayt. Düşön. Ağay düşön bul. Özün egesi ayılga sizge okşoş ele ağay olup kelet ağay. Anan keyin kelgenden keyin anı soğuşqa alıp ketip kalat. Düşöndü soğuşqa alıp ketip kalat. Anan soğuştan butuna ok tiyip kelet düşöndün. Anan keyin bunu kayraдағы soğuşqa alıp ketebиz degende düşön bargay koyat. Bargay koyganda bunu tılga jönötүрөт. Düşürdü. Tılga jönötүp tıldan Jamila menen tanışat düşön. Anan Jamila'nı alam деп atkanda düşöndün atası alıp bermey koyat Jamila'nı. Nege? Ben sana gelin alıp bermeyim, kız alıp berem depçi. Anan keyin düşön menen Jamila kaçat. Kaçıp ketip atıp Ayakka. ıssık gölge. Ketişip atıp bular anan keyin Ahkemeni görüp kalat. Ahkeme dep kıykırıp Ahkemenin üstüne çıkıp alıp bular. Çalkalat. Düşön seyret çekip. Ketip atsa le. Asmandan yerde gelgen turnalar üçü ötketip kalat dağay. Anan keyin bular ıssık gölдің arka özüne örüp düşöt. Düşü bile İsmail menen betme bet jolup atpayбы. Anan keyin bular jolup atkandan keyin anan bulardı deniz boylop жүрген aladööттөр kovalayt agay. Kovalap ketip atıp bular kaçıp ketip atıp Düşön menen İsmail menen Jamila kaçat agay. Kaçıp keteret. Düşön ayakta kaldı. Ben ayakta. Siz görmediniz mi? Sen o Ahkemenin üstünde sigaret çekip aratkanı gördün mü? O şöyle görgün yok mu? Özün tanıyorum. Jönüyle talasta жүрген жерден көрgün yetip kaldı. Mahkemeden düştüğüne düşer. İsmail mene bet jolukkan uqtum. Därişe ne olganын bilmem tabii. İyi, İsmail kanat o yerde. Düşen getir. Yemen alıp geçecek de var. Jamila menen düşönçü. Yemen Gülsanat'tı biri olat. Siz de biletken sana ya. Anan Gülsanat'tı minip ketip atıp bular. Anan Yemen'i taş çaynardı tövünü ötket ettiler. Anan taş çaynar kovalayıp bulardı. Anan atları çarçap kalganda bular jolda turganda İlyas jolgat bularga. Anan İlyas maşinasına salıp alıp ketip atıp dolundan kanatını kayırıp alat Jamila. Düşünüp atasız mı? Düşünüp atam. Bular özü kayakka baratacak mı? Kıtayga, Nege? tavarga da. Tenge şüket otpay mı? Bular zordoydu işte şey mi vardı? Bilmeyim, olsun tenge düşüp ketti dağay. Anan keyin bular oşentip ketişip atıp anan dağ kaysinisi var ile. Öz bulardı kim görüp жүрөтүн деп ayakapsın. Çıngız. Bu Çıngız görmese biz kayaktan bilemiz ağay. Hem alıp gidelim. Şunun bağırın жазıp жүрөт de Çıngız. Anan keyin bular ketip atıp kaçıp ketip atıp ağay. Anan bular emeden en taladan joluguşat bardığı Düşön, İsmail, İlyas, Jamila, Acar.
Acar. Başka Acar kim var özü? Camiye'nin padruşkası da. Kasımalının kızı. Anam bulardı karışkınlar tegerektep kalan. Tegerektep ceyizdegendili şerenke çakayınızı şerenkesi kuyuve kalan. Anam düşün İsmail'a zajgalka veret. Anam İsmail'e de canım ne sigara çekemdeginde zajgalka çok da koydun. De. Anam zajgalkası kuyuve kalıp bulardı karışkınlar tıtıp cep koya takaydı. Ha Çıngızlıçı. Çıngızlı ceveyt da. Algayakta. Sevi al taşın arkasında bir kilo alacağız otkan bulut da. Sevi alın görgünde anı da cep koymakta gay. Oşon için Çıngız Aytmatov aytkan agay. Ne dem? Adam boluş hasta, afris boluş bir pasta de. Cindi. Mümkün adamga en kıyını gün sayın adam bolundu aytkandı. Bilmeyim agay. Çıngız'ın çıkarmasını bileyken bardığını. Çıngız 70 yıl meyret kıl жазған çıkarmasın sen bir kitap gelip atıp sattın mı öyle? Bilmeyim atası da oşan жазғанdı onu. Atasını da bilesin. Atasını da bilem. Ne olur öyle? Atası mı? Acal da değil mi? Ölümen de. O kaza tapkan kız kaza. O menen bulup kal. Oşonu tırmalanda hargilden okudun bu. Çok degende özün kaysi sabapta negizden bererin bile ol çelene. Kaysi oktan be? Sen de fizikadan beresin. Uşu sağa okşuğun korkmaner, görüngünler sen aytı öğrenmesinde atayım onda kitap yazdın. Onu okusan senin o kesiyine tura gelet. Bardığın üçün özün. Uşunu jazdınız bagay. Oy gelgende uşunu aytsanız bolat kagay. Anыңызды men сатып албайм багай, кандай дейсиз? Ya agay. Kaç somga çıkardınız? 100 somdan. 100 som? Agay sizge 500 som agay. Maga bir önü beriniz agay bir kitapты. Geliniz he? Canın uşunu aytsam. Ben sana kitap sattım, uktun mu? Kitap aldın. Ben senden akça algan jokmун. Bol agay. Gelingem zачетканы толтуруп коюңуз эми агay, Agay, canın uşunu aytsanız bolmok eкен. Şunday okuk kokladı menen kişi. Ay, Çıngızdı jaman kıyınandı sen. Düşündük, ayga çeyini alıp barıp gelin. Şunu okusana da düşünüyorsun hem. Uşunu okusa bile düşünem agay, Rahmat agay. İstekemez. Ал эми төмөнкү тамаша келген көрүүчүлөр үчүн өзгөчө номер болду окшойт. Barıp durulaç aylanay, barıp durulaç. Ağzını oturdum ko, ağzını oturdum ko. Güygöndere çuvağa çok görüş güydük. Çın. Ötkönde çuvak ağzı acı televizyonda otursa buraya susura vardı. Çuvak ağacı Musulmançılıkta balanı sünnetke kanday kılıp oturguzuş gerek. Dese çuvak ağacı aydı. Ben bile sana şu yerden görsete kalayım. Gösterip mine doğurup gel atkanın bilek. Aslan okkadan kalma beni kara koymuş deşette. Girer. Cigarsından ısap çok, cicasından ısap. Astadan olayın dese. Oy ben tügü öpkö da oğur itnese tiyaktı kıdırıp öyle şunu verdim ben aylanayın. Patolonundan tiyakta durmayın. Ay kuday cicasından ısap bozucu, cigarsından ısap bozucu. Yemsiz kemine oldu ya aksakal. Aksakaldan aylanayın çok degendesine ımsaptı olsam orbol aylanayın. Kuptandı okandayın catsan orbol aylanayın. Antip dilde de kaklayın hay. Antip dilde de. Men üydöngöm sana kolayın. Nedir? Emi mi? Çok emimiz. Kançaga çıktınız? Oy 70'ke çıktım 70'ke. Anan? Anan bala-çaka kepir ölgönden keyin bala-çaka gelip anan keyin erkek kişinin jangısı жүрgөнү болбойт экен деп үйдөп коюшкан kaklayın. Anan keyin uşu bala bolбой атат да. Ay aksakal. 70'ke çıkan sistem emez azı 25 devallardan bolmaya tatmalar. Çok men Doğrunun görünün aynen. Çok doğru emez. Men özümdü sezip atam da kaklayın. Gel soğuk degen mıktıday da. Mıktıday. Anan uşu bir Caminege ançalık bol gitti. aylanayın boyuna bolбой атат да. Uşuğa boyga bola turgan bir dary жазып берип койсоң мен кетип калсам. Al darı mineleli bol bittasın. Kандай? Kempirin iste geldeyiz mi? Ben kaydan bile. Ben yok ben tek şeysim gerek. Çok sadaka olayım. Özüme mi öte bilene ki cana darını Oy жазып özümün
olmaydı aksakal. Ben sizni dağını da tekşerişim gerek. Ökü üstü tengri. Ana, ben kalktan bilem, senden bir candan bu. Irdık duruş böyle, benden bize, senden bir. Sadaka olayım. Meyle ap geldim, kevkütüdüle ap geleyin anda. Ap gel. Ap geleyin. Kimele? Atı kimele? Ben adım bileydim. Kaptım. Jasmin. Ne? Jasmin. Silişkemeli, sabremeli yemez. Anne. Cazi de koyuyorum. Cazi ap geleyin ha. Anan gitmiş cana derdi. Ay aksakal. Gelin seninle. Siz tuttunuz seni, ben gelin tek sepçilayım. Hey baba hey. Anay babaydı sana kolay. Sen düşmeyen yok koymam. Şu şiirdenini tek sene ver. Hayırdım şimdi tek şeyim, kızıksızladı. Cehennemde diye haber attım, çeşitli aparatta satmıyorsun gerekli. Kanday çek. Hep kayber de bak. Ne? Kanday dur çek. Hep kayber de bak. Bundan gelsek sana kadar. Sen öküz bir yerde Kanalı'daki bu Cengiz Park tekstillik. Hadi olsun ne olur da sonra, hadi olsun ne olur. Haydi. Bak bunu gene diye kapını kısalt koydum, bir canın olsun, karışın direkte. Bizim de. Haydi. Ben seni moğolluk yapımı için getir alman mı? Sen de. Anda. Bunda kalamız. Öküzden var ana. Hey, ver kapı. Hadi de ver, tuttuk işte adam, hadi. Hey. Kimene cüzdesek getiresin ya. Hey, çarpma hey. Hey, çarpma ya. Çarpma kişiler keyifinde. Концертте коомчулукта чоң талкууну жараткан аалам сырлары кодулдардын тамашасына айланып, алар көз ачыктарды сындап өттү. Al emin üçüncü göz açık, Tınar Tapçı. Oo. Dur ulan. Syomka başlarlık. Ha başlarlık mı? Başlarlık reklamacı rodotas. Aytıp koymaysan ona. Ököz süйлöş olaldı, Hatay meni reklama getirip koydum. Özüңөр ошентип айтып ала баягы аяктан чыкканда ойноп чыгып билинип калып атат дедиң койсуң баягы. Адегенде süйлөшүп албайлы, договор кана $20,000. Договорду бербейсиң. Азыр банкка бара калсаң эле сразу $20,000 мейде бере койбойт экен азыр. Бүт бардыгы барсаң эле поручитель алып кел дейт экен. Элдин бардыгы бири-бирине поручитель экен азыр. Поручителиң мага кандай кереги бар? Мени биякта асыл жеп атат. Даана өлтүрөт дейт. Мен ойноп жүрөт дейсиң аякта. Мендер ошо кредит алам деп жүрүп кечке банкта жүрөр, ооруп шакарым көтөрүлүп кетти аякта. Түшүнбөдүм. Эмне көтөрүлүп кетти? Шакарым көтөрүлүп кетти. Шакар эмес, сахар дейт ал, сахар. Бизде ошто шакар эле дейт ал. Бала, акчаны алып келип кетти, шакарың көтөрүлүп кетеби, тузуң түшүп кетеби? Менин кандай тиешем бар? Өзүң айттың ғой, бардығы Фатималар белгілерден да қиын қылып көргөзөбүз деп айтылар эле. Силер ишенмен рекламаны берип алам деген бүт сузактыктар менин эшигиме алдында турат азыр. Сен акчаны бер, анан мага эле оңойдоп атасың бе? Сага окшогон акмакты бүтүндөй Кыргызстанга акылдуу кылып көрсөтүп атам.
биринчиликке чыгасың, финал, гран-прини аласың. Фатима бияк деле калат. Азыр Фатимага 4 айга чейин очередке жазылыптыр элдер. Жөнөкөй кал бечарасы 1000 сомдон жанагы акчалуу галдирбайлар $1000 төлөйт экен. Элестет, bir günde 10 галдирбай келсе, bir günde $10.000 таап атасың. Болды, кийинки пятницага алып келсем болду. 5 күндөн калтырба. Болду, сүйлөштүк. Азыр көрсөтүп коеюн азыр. Жакшы. Болду, көрө. Не бар анда көргөзүп кой, анан кийин дагы өзүң айтасың, туура эмес айттың, өзүң оюңа бүйтүп деп. Көзүңө көргөн нерсени жакшылап туруп айт. Мындан бөлөгүн салсак болбойт эле, да? Окей. Жылан. Болду. Түшүндүңбү? Жылан. Урматтуу телекөрүүчүлөр, өзүңүздөр күбө болдуңуздар мына күчтүү көз ачык тынар келди. Коробканын ичинде эмне бар экенин айтып бер. Жылан бар. Реклама. Атаң башына жылан. Ана мен сага коом болом. Жылан екен мен көзгө көрсөтүп атам, билип атам жылан екен. Эми сен сразу келип ал эле, жылан бар, айт саласың. Шекшип калмай белдир менден көр. Ана эмне кылып атасың эми? Кичине мындай алаксытып айландырып коштуктар айтмакчы мындай. Акырын келип мындай. Коробканын ичинде эмне бар? Муздак экен, муздак экен. Кескелдирик бар окшойт, кескелдирик. Жок. Кескелдирикти чоюп коюптур. Окшоштурбайсың. Финалга чыга турган Тынар мынакей транс менен келет. Транска түшүп калды. Көзүнө ар нерсе көрүнүшү мүмкүн. Bulutlar uçudat bulutlar. Bulutlar uçudat. Bir çeyrek kök çay verip bağla, bir çeyrek kök çay. Bir çeyrek kök çay ver gerek samsa menen. Talgaçım çık kona bu. Tanışıp alsak bola bu. Kır aytışı mümkün. Örgüçüm çık kona bu, övüşüp alsak bola bu. Saygaçım çık kona bu. Ha bolmay bu. Zarın çaçı odat. Sizin ayağınız var aşağıda içinde. Çok. Muzdak eken, muzdak. Özbek nereden aşağıda da şeysin. Jakındadım. Yok. Gözüme magazin görünüyor odat, magazin. Magazin görünüyor odat. Allah Kuday. Magazin içinde Abdullah beti çok daha içi odat. Коробканын içinde эмне бар? Печенье var. Урматтуу телекөрүүчүлөр, өзүңүздөр күбө болдуңуздар. Финалга чыгабы деп үмүт кылдык элек, бирок адашты. Ай, өкүнүчтүү. Реклама. Эмнеге ай дете кредит төлөгөндө көрөсүң айды. Нерек кишинин башын айландырып, жылаган деп көзүн көрсөтүп атса каяктык печенье. Айланды дедиң го. Айланды дедим, талгап чыктым, сайга түштүм, өлүп кетейин деп. Сендер боякта акча берем дегендер, боякта толуп атат, жаман тойгуздун иши. Баштайт кой. 5 жыл бою спорт ордосунда коюлуп келе жаткан ар бир айдын 6 сааттуу концерт бул жолу да өткөрүлдү. Кээде кайталанма тамашалар да коюлган учурлар болот. Бирок ар дайым элдин кызыгуусун арттырып, боорду эзген тамашалардан эч качан элдин көңүлү калбайт.